twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Ndayisenga Clement na amahoro. Yego na amahoro, mwebwe mumeze mute? Ni bisanzwe bya bindi nyine umenyereye by'abanyarwanda. Abanyarwanda ngo kugaragaza amarangamutima yacu byaratwihishe. Ariko iyo umuntu ari muzima ntacyo, nta mvura idahita. Twereke iyo bari ufite aho kuri telefone. Yego iyo hari ibaruwa hano yavuye mu byahishuwe. Accord pour la stabilité de la paix au Congo. Iyo baruwa rero dore iyo baruwa ngiyi hano rwose. Yego ni ibaruwa igaragaza ngo uburyo Repubulika Demokarasi ya Congo ishobora kugera ku mahoro. Yego yanditswe hagati ya Monsieur Félix Tshisekedi Chirombo, autorité morale du regroupement politique, ngo ryahoze ari rya huriro rya Kisekedi atarahindura, ryitwaga Cap pour le changement cash. Yego ryari huriro ry'amashyaka yashyize hamwe ashyigikira Kisekedi atarahindura ngo atere umugongo bo bari bari kumwe n'ubundi uko yari hinduye ubungubu, hamwe na Joseph Kabila Kabange, autorité morale du regroupement politique Front commun pour le Congo FCC. Ryashyaka ry'ubungubu ryamaze gusenywa kuko riri mu mashyaka atemewe. Ubwo abadukurikira murimo abazi ururimi rw'igifaransa mushobora gusoma. Yego bemeranyije ingingo 3 turi bugaruka muri iki kiganiro nkuko muri kuzibona. Hanyuma ariko abantu bakurikiye umukuru w'u Rwanda ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 mu 2025 ku munsi wo kwibohora ku nshuro 31. Yego hari ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru atangaza ko abantu bakwiye kwibuka uburyo Perezida Tshisekedi yageze ku butegetsi. Reka tubanze twumve gato. Ubwo umukuru w'u Rwanda yarabivuze cyagiye abantu bamwe nibwo bwa mbere bari babyumvise, uretse ko nawe yatangiye atubwira ati bite ko mwibagirwa vuba, wagira ngo mwibagirwa vuba ibintu abantu mugomba kumenya nuko Kisekedi yagiye ku butegetsi nta nubwo yigize atorwa. Reka twumve gato noneho tugaruke no kuri ibaruwa ishimangira icyo gihe ibyo yavugaga. Yego turagaruka mu kanya. You know how the current president came to be president? Muzi uburyo perezida uriho yagiye ku butegetsi. Yarahamagawe mu biro, bagize amasezerano meza, bamuha ubutegetsi mu ntoki. They also know that actually there were witnesses, heads of state. Mwari munabizi se ko hari n'abahamya abakuru b'ibihugu. Mwari mubizi umwe muri bo yahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, undi ni perezida wa Misiri Sisi, undi ni perezida Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Muzabasure mubabaze iki kibazo. Rero ibi bintu byose mureba mba nifuza ko batera intambwe bakaza bakavuga bati iyi nkuru turayizi. And say, hey, wait a minute, by the way we know this story. Uramwumvise? Yego ngaho nyura mu ngingo 3 zibanze zigize ibaruwa tunarebe uburyo Tshisekedi na Kabila bari bemeranyije hanyuma n'ibyabaye. Ngira ngo ni amasezerano yasinywe hagati ya Kisekedi nkuko wari bivuze n'ubundi na wari perezida wa Kongo icyo gihe, ko yarakiri perezida icyo gihe basinya amasezerano yasinywe ku itariki 8 z'ukwa 2018. Ni amasezerano akubiye mu ngingo 3 ariko zagaragazaga yuko ubutegetsi bugiye kujya busimburana hagati ya Kabila na Kisekedi. Ingingo ya mbere ikubiyemo guhabwa ubudahangarwa busesuye ku muryango wa Joseph Kabila Kabange ndetse n'abandi bari bari mu butegetsi bwe. Bivuze ngo ikintu Kisekedi yari yamwemereye nuko agiye kumuha ubutegetsi, ariko nawe akamwemerera ubudahangarwa busesuye kuba mu muryango we ndetse n'abo mu butegetsi bwe. Ariko akongeraho ko nta kubakurikirana mu butabera. Yego aho ngaho ngiye kuvuga ku byaha byakozwe, ibyaha byo kumena amaraso, iby'ubukungu ndetse n'ibindi, ndetse no kutabakurikirana mu mategeko ngo babe bacirirwa imanza bitewe n'ibyaha bakoze mu ngeri zitandukanye nk'uko wari bivuze aho ngaho. Iyo ngiyo yari ingingo ya mbere basinyanye.
hanyuma ariko hakaza ingingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri yo yajyanaga no kuba n'ubundi Kisekedi narangiza manda ya mbere muri izo ngingo eshatu. Indi ngingo nuko Kisekedi narangiza manda ya mbere 2023 azashyigikira noneho ishyaka rya Joseph Kabila Kabange. No kuvuga ngo ni nko kugenda abantu basimburana ku butegetsi. No kuvuga ngo Kisekedi niba yararangije manda ya mbere, manda ya kabiri yagombaga kwiyamamaza ishyaka ryo kwa Joseph Kabila Kabange. Kandi icyo gihe Joseph Kabila Kabange nta nubwo ari kuba ari mu babujijwe kwiyamamaza. Ntekereza ko ahubwo ari nawe yagombaga guhita yongera kugaruka ku ntebe y'icyubahiro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero hakaza indi ngingo ya gatatu, ari nayo nabonye nayo yari ikomeye cyane nubwo zizo zikomeye, ngo mbere yo gushyiraho abayobozi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kisekedi nubwo ari perezida yagombaga kubanza kubijyaho inama, gukonsulta, kwiyambaza Joseph Kabila Kabange ngo abihe umugisha. Abayobozi cyane cyane mu nzego nkuru z'igihugu, polisi, igisirikare, ubutasi, abayobozi b'amateritwari, ubwo ntabwo bajya kuvuga abateritwari ngo n'abaguverineri barimo. Urumva nuvuga ngo abayobozi bose bagiye gushyirwaho mu gihugu mu nzego zitandukanye. Ariko turacyari ku ngingo ya kabiri. Iyo ni ingingo ya kabiri. Iyo biri mu ngingo ya kabiri, no gufatanya mu bijyanye no mitegekerewe na Tshisekedi. Yego, ubwo ngubwo urumva ya indi ya gatatu niyo nise ya kabiri, ya indi yo gusimburana ku butegetsi. Ya gatatu ni ukumushyigikira mu matora. Mu matora niyo nari mvuze mu kanya nayo. Urumva rero izo ngizo uko ari eshatu, yaba guhabwa ubudahangarwa busesuye ku muryango wa Kisekedi, nanjye ngo wa Kisekedi, umuryango wa Joseph Kabila nabo mu muryango we, ndetse n'abandi bategetsi bo ku ngoma ye, no kutabakurikirana mu butabera bitewe n'ibyaha bakoze bitandukanye. Iyo kaba ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri akaba ari uko mbere yuko Kisekedi ashyiraho abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu, agomba kubanza kwegera Joseph Kabila Kabange bakabijyaho inama. Bivuze ngo Kisekedi aho ngaho yari kuba ayoborewemo. Ingingo ya gatatu nuko ishyaka rya Kisekedi ryari gushyigikira mu matora ishyaka rya Joseph Kabila mu mwaka wa 2023. Izo ngingo eshatu rero nizo basinyanye ku itariki ya 8 Mutarama 2018. Joseph Kabila yari arimo ayobora manda ya nyuma, urebye yarageze ku musozo. Icyo gihe n'amatora urumva kuko muri Kongo bamo kwa 11 na 2 gutyo, urumva bari barimo bumvikana ku bintu byabo bazabikora mu bihe biri imbere. Hanyuma rero abantu bari bahagarariye aya matora kare nijabo, ntabwo ari abanyekongo b'imbere mu gihugu gusa, bari bahagarariye isinywa ry'aya masezerano. Nangize ngo ariko ntumva nkaho bari gutora Kisekedi bamwimuka. Buriya hariye muri ariya masezerano, ubwo abantu bumvise uko n'umukuru w'u Rwanda yabivuze ati mujye mwibuka uko yagiye no ku butegetsi. Impamvu nari mbyise amatora nuko buriya tubivuze mu buryo bwa nyabwo, Kisekedi yagizwe perezida ku itariki ya 8 Mutarama 2018. Ayo masezerano ubundi niyo yimitse Kisekedi. Hanyuma rero abantu bari bahari, abantu yitwa Kingakati Kinshasa. Urumva rero abantu bari bahari rero bahagarariye cyangwa bahagarikiye isinywa ry'aya masezerano. Hari bo bita témoins internationaux cyangwa abatangabuhamya mpuzamahanga. Uwa mbere ni Uhuru Kenyatta, icyo gihe yari perezida wa Repubulika ya Kenya. Mwumvise ko umukuru w'igihugu yari yabavuze. Wa kabiri ni RCC, wari perezida wa Repubulika y'Abarabu ya Egiputa mu Misiri. Wa gatatu ni Cyril Ramaphosa, wari perezida wa Repubulika. Abo bombi babiri baracyari ba perezida wa Misiri, aracyahari na Afurika y'Epfo arahari. Kandi umukuru w'igihugu hano tumwumva haruguru dutangira ikiganiro twamwumvise abivuga. Yego, ubwo aravuga Kenyatta, akavuga RCC na Ramaphosa ko ari bo bari bahari ubwo Kabila na Tshisekedi bagiraga amasezerano no guhabwa yo guhererekanya ubutegetsi. Yavuze ati niba mwebwe mushaka no kumenya uko yagiyeho mujye kubabaza. Hanyuma nabo ntibigeze babihakana kuko ikiganiro kimazeho igihe. Yego, aba témoins nationaux cyangwa abatangabuhamya b'imbere mu gihugu, Delphin Kahimbi, Celestin Mbala, John Numbi, Amisi Kumba na Jean-Claude Yavukabey. Abo ngabo rero b'imbere mu gihugu uvuze, ngo ni General Delphin Kahimbi. Yego, urumva aho ngaho nta mapeti yawo bari bashyizeho, kandi urumva twongeraho amapeti nabwo bari bafite icyo bivuze. Kuko yavuwe baramuzi. Uyu nguyu Delphin General Kahimbi yahoze akuriye ubutasi, nyuma aza gupfa urupfu rudasobanutse, kandi yapfuye ku ngoma ya Kisekedi.
yego. hanyuma generale Celestin Mbala Munzenze we yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC mbere yo gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Noneho uyu nguyu generale John Numbi uyu nguyu ushatse wamucaho uturongo tubiri, yari umuntu wa hafi ya Kabila, yari umuntu wa hafi ya Kabila, yahobaye umukuru wa polisi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ubu ngubu ari mu buhungiro muri Zambia. yego, akaba atacanuwaka n'ubutegetsi bwa Kisekedi, kuko urumva no kumushyira ku butegetsi yari arimo n'abasinye kuri ayo masezerano. Ariko noneho ubu ngubu ya ngingo ya mbere twavuze y'ubudahangarwa busesuye no kudakurikiranwa, uyu nguyu yahise atangira gukurikiranwa 2021, atangira gukurikiranwaho urupfu rw'uwahoze ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo witwa Floribert Chebeya. John Numbi, yego, John Numbi bikavuga ko yagize uruhare mu rupfu rwe. Hanyuma rero urumva ko muguhu ahita ahunga rero, ariko nanone urumva aho ngaho byari byatangiye gupfa ibyo bumvikanye muke muri ya masezerano. Hakaba rero harimo n'abandi waruvuzemo maho ngaho n'ubundi yaje baramuzi uyu nguyu we cyane, yatawe muri 2022, yatangiye kujya imbere y'ubucamanza mu kwezi kwa mbere uyu mwaka 2026, akurikiranyweho ibyaha ngo birimo no gukorana n'ubuyobozi bw'u Rwanda, entre autres James Kabarebe. Yego. Hanyuma ariko akagenda yiregura avuga yuko we ngo ibyo ngibyo atari kubikora, ngo kandi yari ari ku rutonde rw'u Rwanda ruhiga aba generali 6 ba Kongo bahigwa nk'u Rwanda nuko warubivuze, barimo na nyakwigendera Chirumwami. Ibyo ngibyo ni amakuru n'ubundi yavugiwe mu rukiko muba muregura. Ibyo ngibyo rero nagira ngo abantu nabo bahite bamenya ngo abo bantu amasezerano yari yasinywe, ariko urabona ko imbere mu gihugu bari abasirikare, kandi na Joseph Kabila Kabange nawe ni umusirikare. Hari impuzamahanga, hari n'ab'imbere mu gihugu, ariko abo bose bakaba bashobora kuba bafite chef. Noneho uvuga ngo abo mpuzamahanga ko numva ari abo Afurika, ariko byanze bikunze ntabwo bari baje gusa, bashobora kuba bari bafite uwabatumye muri ayo masezerano. Reka turebe abo bantu batatu. Uhuru Kenyatta avuze iki ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere? Iyo urebye umuryango witwa Kenyatta icyo uvuze muri aka karere urakibona. Yego. Ubwo nge kubera ko ahari bimeze nk'ubukubwira ati mwagiye mureka kwibagirwa ibintu ejo bundi, mwibagirwa vuba. Yego. Ubwo urumva umuryango Kenyatta uvuze iki muri politike mu bukungu bw'aka karere? Ufite ikintu kinini uvuze. Hanyuma Kenya n'igihugu ki muri politike mpuzamahanga muri aka karere yari ategetse icyo gihe? Kenya bivuga ko ihagarariye inyungu z'aba mu burengerazuba na Amerika, entre autres Amerika cyane cyane. Yego, hano mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Kenya kenshi bamwita guverineri wa Kenya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nari bivuze ko hagarariye inyungu za Amerika, ubwo ngubwo hano tutavuze ngo ni burengerazuba na Amerika muri rusange. Hanyuma ukareba RCC wa Misiri. Misiri ni igihugu kimeze gite muri politike ya Afrika, mu bukungu bwa Afrika, mu gisirikare muri Afrika? Gisirikare sesi kiri mu bambere. Yego, na geopolitike yacyo imaze iki muri Maghreb? Ubwo tufasha akarere ka Afrika y'Iburasirazuba dutoyemo Kenya. Yego. Dufashe Maghreb dukuyemo RCC. Urumva ko n'umuntu wagiye kugena bari abakuru b'ibihugu bitatu nawe afite icyo yagendeyeho, yarebye hejuru areba hagati areba no hasi. Hanyuma dufashe na Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, igihugu cya Afrika y'Epfo icyo kivuze muri Afrika, abanyafrika benshi murakizi. Yego. Donc abakurikira politike ubwo nicyo mba nivugiye ngiye. Nk'igihugu gikize, igihugu kiri muri BRICS, igihugu kiri muri G20 27 bajya bagitumira. Yego. Ibintu nk'ibyo ngibyo. So, Clement ndagira noneho hano tugaruka inyuma. Yego. Ibi bisobanuye iki kuri rubanda twebwe rwa Afrika? Kuba amabaruwa nkaya ngaya na mbere yuko indi baruwa ijya hanze, twabibonye ko umukuru w'u Rwanda yari yabivuze. Iyi baruwa tuyibonye muri iyi minsi tuyibonye muri iyi minsi kuko Joseph Kabila Kabange mu minsi ishize yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, New York Times. Niho yatangaje ko bagiranye amasezerano na Kisekedi, bomeranyaho izi ngingo 3 tuvuze haruguru, ndetse nkuko tuzivuze. Ndetse avuga ko impamvu yabitse kopi, we yabitse iyi kopi ngo yari afite impungenge yuko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ubwo bwa Kisekedi ngo bwaye guhita wisakaza ku mbuga nkoranyambaga. Noneho igiye hanze n'ubundi ari uko nyir'ubwite
abihishuye noneho nyir'ubwite noneho umwe mu basinye abihishuye ariko watengushywe watengushwe ahubwo umwe mu mpande zirebwa 100% n'amasezerano ariko yaratengushwe cyane kuko turebye muri ziriya ngingo uko ari 3 nta nimwe yubahirije iriya ya mbere tuyigomojeho ubu ngubu uwasinye amasezerano wanarebwanaga nayo wasabye n'ubudahangarwa Joseph Kabila Kabange ubu yamaze gukatirwa igihano cy'urupfu n'imitungo ye irafatirwa abe ba hafi twatanga urugero baramukuyeho iminite ubudahangarwa nabwo bamukuyeho bwa budahangarwa bahise bamukuraho ntabwo bari kumukatira ntabwo bari kumuburanisha bataramukura ahubwo ubudahangarwa baramwambuye baramuburanisha bamukatira igihano gisumba ibindi muri Kongo cy'urupfu bamwambura n'imitungo ye irafatirwa nabo mu muryango we bamwe barameneshwa uburenganzira nabwo ubu ngubu ntabwo bagifite ku gihugu cyabo cyangwa se ku mutungo wabo abantu be ba hafi abo yari yasabiye ubwo budahangarwa barimo bano bo muri PPRD yego bo mu ishyaka rye Emmanuel Ramazani Shadari muzaho bari yego nabo ba John Numbi abo ba John Numbi bahunze batangiye kuburanishwa ndetse n'abandi ba generali bandi batandukanye bafunze kuko Kisekedi yafunze abasirikare bakuru b'igihugu kuri iyi ngoma ye barenga 70 barimo aba generali 30 yego urumva kiri mu bihugu cyaba gifite abasirikare bakomeye mu gihugu bafunzwe kandi nabwo gufunga abasirikare nk'abo ngabo mu gihugu nabwo ubundi ni nk'ibihe bidasanzwe yego kubera ko byanze bikunze abo bantu bashobora kuzagera ahubwo bakugaruka kuko kuvuga ngo ufasha aba generali kandi aba generali turaza gusanga benshi yafunze abo baciwewe n'abandi bakomeye cyane n'abakoranye bya hafi bafite n'amapeti bahawe nande n'uwo yasimbuye ku butegetsi yego aho ngaho uraza kubona ko iyo ngiyo ya mbere rwose yakubiswe intorezo twareba yandi ya kabiri ngo kugisha inama mu gihe cy'ishyirwaho ry'ubuyobozi aho ngaho wasanga atari ko bimeze kubera ko umuntu waba wamaze kumushyira ku ruhande ntabwo ari kujya kumugisha inama cyane kandi none yajya kumugisha inama bivuze ko n'ubundi atari kuba ari Kisekedi uyoboye hari kuba hayoboye Joseph Kabila Kabange ni ukuvuga ngo ni Kisekedi uyoboye ariko nk'igikonoshwa nuko najya akoresha iryo jambo ubwo nawe yari kuba ari igikonoshwa cya Joseph Kabila Kabange yasimbuye ku butegetsi kubera ko nujya kureba iryo shyirwaho ry'ubutegetsi bigizwemo uruhare na Joseph Kabila Kabange nta byabaye kubera yuko n'ubundi ntago haciye kabiri batangira kudacana uwaka ishyaka rya Joseph Kabila Kabange rishyirwa mu mashyaka atemewe rirasenyuka ibintu biragenda birazamba nawe ahunga igihugu apana rirasenyuka riraseswa kuko hari ugusenyuka ariko turyisenyeye riseswa na Kisekedi arishinzwe ibintu bitandukanye ariko yagira ngo n'ubundi asibe Kabila n'ibijyanye nawe byose bisigisigi bye byose kugeza ubwo nawe avuye mu gihugu akagenda urumva ko iyo ngiyo nayo ntabwo yubahirijwe byandi uvuze ngo yaratengushywe ntabwo wibeshye noneho waza no kuri iyo ya gatatu yo guhererekanya ubutegetsi nanone ati naraguhaye kandi akebo kajya hehe kare nijabo akebo kajya wamugarura ati nanjye na 2023 nubwo ngo haye ubutegetsi turumvikanye nanjye uzabusubiza ishyaka ryacu kandi ishyaka rye utwumve Kabila tutajya kuvuga abandi yagombaga kongera kubusubiza Kabila wenda twaba turi kuvuga ngo ahubwo 2028 muri iyi nkubiri yo guhindura itegeko nshinga ubu ngubu iyo byubahirizwa kuri uko bimeze ntabwo iriya nkubiri yari kubihari kubera ko Kisekedi nawe yari kuba ari standby yiteguye kuba garuka ryari hubwo 2028 ya 2034 ye hafi ari kuvuga yari kubiri gushyirwa mu bikorwa bagenda basimburana gutyo gusa nk'ari muri Amerika usanga ishyaka rigenda risimburana n'irindi barabyumvikanyeho iyo system bari bakoze yitwaga Putin Medvedev iyo Putin yo niyo mu Burusiya ubundi niyo yakunze hanyuma rero urumva ko izo ngingo uko ari 3 zose zakubiswe intorezo kugeza ubwo uyu munsi Kabila ari gutangaza ibingibi abitangazanya umujinya ntago ari kubivuga uko abishaka cyangwa yifuzaga kubivuga ahubwo nuko yatengushywe nkuko warubivuze ariko ubutegetsi umenya buryo hakomeza ubutegetsi buraryoha iyo butijya kuba butaryoha ntabwo yari kuba ari kubivuga ibingibi nk'umuntu wavuye mu ibyo ngibyo by'ubutegetsi wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo imyaka 18 agakubita inkoni impyisi kuko ngo yaherekanyije ubutegetsi mu mahoro ariko noneho urebye mu masezerano n'umutwe yari yahawe ngo ni amasezerano y'umutekano y'amahoro n'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo
kuva bashyiraho umukono kuri ayo masezerano n'ubundi twavuga ko ubwo amahoro n'umutekano biracyashakishwa itoroshi ku manywa hariya muri Kongo kuko nta bihari. Noneho wareba ngo ibi ngibi bivuze iki muri rusange. Ibi birajya kuzuzanya na cya kiganiro twakoze ejo bundi kijyanye n'amatora. Kubera yuko urebye abantu umunyekongo buriya 2019 2018 mu mpera bagiye mu matora. Abanyekongo bari bazi ko bagiye gutora nyine baragenda. Martin Fayulu ari kwiyamamaza, ba Moise Katumbi, kandida perezida Felix Antoine Tshisekedi icyo gihe utaruzwi mu ruhando rwa politiki ya Kongo, ariko waruzwi mu ruhando rw'amasezerano Kabila na Sisi na Kenyatta ndetse n'usaka ugaruremo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugaruremo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngira ngo twarayivuze mu minsi ishize, aho uyu nguyu James Squan wamaze kugera muri Kongo n'umuyobozi wa MONUSCO yigize guhuza Joseph nako Tshisekedi fisi na pere yabatumyeho baraganira bari kumwe. Ukabona ko naho habayeho uko kwimikwa nyine kwa Tshisekedi fisi, nko kubwira ati muzehe wowe urashaje byo warwaniye ufite incungu. No kuvuga ngo ibingibi by'abantu baba bagomba kumenya, no kumenya yuko abayobozi ba Afrika nyine bahita banatekereza imikoranire ya MONUSCO y'ubuyoboye na SWAN n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, yego n'uburyo bazabana na FDLR n'u Rwanda. Ibyo ni ibintu abantu mu bukwe guhita mushyira mu cyumba hejuru yo mukabika mube mubyiteze bitazabatungura. Kubera ko uyu nguyu SWAN si ubwa mbere agarutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yabaye ambasaderi wa Amerika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yari yatumiye no mu bindi bihugu bya Afrika, no mu bihugu bya Afrika cyane cyane kandi cyita rusange yagiye aba mu bihugu byagiye birangwamo conflict, umutekano muke n'intambara. So ikindi ariko abantu bajye banatekereza ngo niba ibyo bikorwa ku gihugu nka Kongo, igihugu nge nemeza ko ari cyo cyambere kinini muri Afrika, nubwo ku mibare y'ubuso n'ibiki abantu bazana za Algeria, ariko Algeria tujye twibuka ko ifite igice kigizwe n'ubutayu, mu gihe Kongo nta butayu igira, ni ishyamba, n'amazi, n'imirima, birombe n'iki murabizi. Yego nge mpezi nguna aho kuvuga ngo ko Kongo ari cyo gihugu kinini muri Afrika, kandi ibyo bice byose dufite byo bifite agaciro faranga wabibyaza umusaruro. N'ubutayu bwa Algeria bashobora kububyaza umusaruro nk'ubwo muri Libya baturanye, uburyo Gaddafi yari yarabigenje simbizi, ntabwo ndabikurikira umuntu yazabireba. Ariko mujye mwumva ngo nibi bintu bikozwe ku gihugu kinini cyitwa ko gifite ibyo gifite, yego, hanyuma igihugu gito cyo mwumva gikorerwa ibiki? Nyine urumva cyo cyahita tubyumva ko byo birazamba. Israel imanutse kavuga ngo ugiye kwemera Somaliland nk'igihugu cyigenga, yego, ukabona abanyamerika hano muri Sudani y'Epfo, ukabona abazungu bariruga bajagata ibihugu bya Afrika, uribaze ngo hari muri Mozambique nibo bariyo abafaransa na za Total zabo inowose n'ibiki ariyo, yego, nini ibihugu bya Afrika biragaraguzwa gati. Icyo ni cyambere. Cya kabiri hari cyo warukomoje ati birahurana na cya kiganiro twakoze cyo kubwirwa tubwira abantu ngo ntihakagira umuntu babeshya ko hari amatora aba muri Afrika. Niba yumva abamo nawe nahuze uko iyi ngingo turi kuganiraho bimeze, nuko Tshisekedi yagiye ku butegetsi ndetse n'ibyavuzwe nyuma kandi bikavugwa kuko yatengushye abagiranye amasezerano nawe, urahita ubibona by'umwihariko ko haba noneho n'abaperezida benshi. Ntushobora kumbwira uburyo, yego, umuntu witwa Bola Tinubu mu banyanigeria miliyoni 200 ariwe muntu babona uri kuri kariba yo gutegeka igihugu nka Nigeria gifite petrol, ubutunzi kamere bukenewe muri Afrika. Ni igihugu cya mbere cyangwa cya kabiri gikize muri Afrika, kandi gikize by'abaturage benshi, gifite n'abaturage benshi, kandi rega n'ibihugu bikize uzasanga byinshi bihuriye kuri indikateur yo kugira abaturage benshi. Icyo kirazwi, yego. Hanyuma urebe igihugu nka Cameroon, bagiye umuntu witwa Paul Biya agira imyaka 93, twarabivugaga je bundi ko ari ukumuhohotera ubundi. Bafata umuntu witwa Salva Kiir mu igihugu cyitwa Sudani y'Epfo, yego, kuva 2011 amaze imyaka 15 atarakoresha amatora na rimwe, yego, kandi noneho nta na raporo n'imwe muri zo raporo tujya tuvuga so-called international, yego, uzane umuntu witwa ari raporo se nimwe wabone ivuga ko yagundira ubutegetsi cyangwa nta matora hariya. Yabugundira se yabishobora? Arugundira se ufite yabugundirizwa,
aha niba ariko iyo raporo ntabwo izaza ibivuga kuko uwamutumye arabona atarasohoza ibyo yamutumye. Yego, ubwo ntabwo dushyizemo bya bindi byo kwikorera ibyo yikoreraho mu ruhame ku makamera uburwayi. So uzane abantu nka ba Denis Sassou Nguesso muri Congo Brazzaville. Yego, uzane Tshisekedi, wenda tutajya mu bibazo by'u Rwanda na Congo ariko tuvuge mu buryo rusange. Yego, ukuye aho bavuze yavuye mu Bubiligi. Nayo masezerano turi kuvuga haruguru nayo mapiza sinzi niba ari amapiza simbizi wenda ntabwo nge nari impara ariko byaravuzwe ariko ngo ni nabyo yarabikoze kandi ushobora no kubikora ukazamuka mu ntera n'ubundi ahubwo n'uwagize n'uwamukoreshaga nawe ngo yaravuze ati that guy yahoraga yiba pizza ariko byumva natunguye cyane ati uyu muntu agiye kuyobora abantu igihugu ni iki. Yego, Afurika ni igihugu gifite umubare munini w'urubyiruko, gifite abaturage nk'isi igihugu ubwo nkifashe nk'igihugu kimwe ni umugabane hejuru ya 75% by'abanyafurika ni urubyiruko. Iyo nayo nindi, ariko hejuru ya 85% by'abategetsi ba Afurika ni abasaza abakambwe, nta bari muri icyo cyiciro usibye Kapiteni Traoré wesheje agahigo. Niwe perezida muto kuko nawe yateye kudeta, ntabwo yari gutsinda amatora byandi twita amatora. Ntabwo wenda umuperezida muto mu batowe ni wa Senegal. Yego, yitwa Basiru na mushuti we Ousmane Sonko. Yego, ukibaza harya abanyafurika harya bite? Abanyafurika ubu muracyari abantu bo kwirirwa bumubwira ngo demokarasi ngo amatora nka bya bindi ejo bundi nabonaga mutera amabuye Kapiteni Traoré. Nta mpamvu yo kumutera amabuye, rega n'abamutera amabuye nuko batarasobanukirwa cyangwa se bari kuyamutera n'intoki ariko umutima atari byo uri gutekereza bitewe n'uwabatumye. Turi mu isi abantu bari mu byiciro bitandukanye, kuko urumva turebye nk'abo bantu ubwabyo batumwe ubwabo ni bake twivugiye. Yego, ntabwo tuvuze uburyo Idriss Deby Itno Mahamat yagiye ejo bundi ise bamaze kumugambanira agapira ku rugamba bo muri Gabo. Yego, nyine ntabwo turi gushaka kwinjira mu bintu by'abandi. Yego, ariko noneho ugiye kureba nyine ibyo ngibyo nuko abaturage ba Afurika nibo bagomba kubimenya, ukamenya burya ukayoborwa cyangwa ugategekwa, ariko byibuze ukamenya ngo ntegetswe gutya byose ukaba ubizi n'ibigomba kukubaho n'impamvu yabyo. Ariko abanyafurika ubwo ni igihe cyo guhumuka, kuko uravuga ngo urubyiruko rwa Afurika 75% ubwabyo iyo ngiyo n'indi indikateri nagenekerezaga nabwo urumva ushobora gusanga ari na 80 hejuru, kuko ni nabo benshi. Wareba ugasanga Afurika umutungo ifite irakize, Afurika irakize. Hari imvugo ngo tujye twibeshyaho tukavuga ngo Afurika ngo ni umugabane ukennye, ariko Afurika no mugabane ukize ariko utuwe n'abakene. Ahubwo nyine navuga ko Afurika ari umugabane ukennye mu mutwe. Ubwo bawutuye hejuru nyine nibo bakennye mu mutwe, kubera yuko nibo bawutuye. Kandi Afurika nujya kuvuga nk'umugabane yo iraba wigize inzirakarengane, ariko noneho abawutuye kuri uwo mugabane nibo bakeneye by'umwihariko, naho ngaho waruvuze mu mutwe. Kandi ukabona yuko n'inzira yo guhonoka barize bafite ubwo bumenyi, ariko uraza gusanga ko guhonoka kwa nyako bigoye. Niba igihugu nka Afurika y'Epfo Perezida Cyril Ramaphosa narimo ndeba imibare igaragaza ko 60% by'abanyafurika bari munsi y'imyaka 25. 60% ari munsi y'imyaka 25. Ibaze noneho igize 30, urumva birahita bihura na ya mibare n'ubundi wavugaga byanze bikunze. Ukabona yuko rero Afurika n'ubundi ntabwo tunabihuze. Wabonye ibyo yatangaje perezida wa Kenya ejo bundi? Yego, William Ruto avuga yuko ngo Afurika yunze ubumwe uko iyobowe nabi cyane ntaho byaganisha Afurika yunze ubumwe. Ngibyo mwashyiraho ukibaza ukamubaza ubone ngo iyoborwa nabi iriho ibaho. Niba Amerika utubwiye ko Kenya ari guverineri ari intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo Abanyafurika bakwiye kujya bareka Abanyafurika rero amagambo y'abategetsi n'amatora y'abategetsi na politike z'abategetsi, bo bakareba ni iki kiva muri ibyo mu byo baguha. Wowe uvuge ngo ibyo nasabaga narabibonye mbeho nigendere, ariko ukabona yuko kwigenga kwa Afurika byo rwose bizakomeza kuba inzozi. Tugaruka gato muri Kongo.
muri Kongo ubu utekereza ko ibi bintu bizagwa amahoro, abagiranye amasezerano ntiyubahirizwe, utekereza ko hari icyo bizatanga ku bijyanye n'abazanye Tshisekedi n'abarabasisi na ba Kenyatta bari babihagarariye, bizatanga iki kuba Kabila ubundi ari kugenda ashyira hanze aya mabanga bari baragiranye? Ubwe ntari kwiyambika ubusa, nawe ari kwiyambika ubusa, kuko niba warayoboye Kongo imyaka 18 ugahererekanya ubutegetsi mu mahoro, ese yaje ate? Nyine nabwo wagombye kubanza ukareba ise yari yapfuye. Uretse ko ari kuvuga uko Tshisekedi yaje, we yaje ati nyine ubwo ngubwo ugiye kureba byose urajya kureba uwo wajya kureba wese, ugiye kureba wese wajya usanga nyine ari banegurana ari amanegu zanenge zitirora. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga gutyo. Ariko ni ukugaragaza yuko ari ugukunda ubutegetsi kuruta impinduramatwara se cyangwa se iterambere ry'igihugu, kubera ko n'ibyo ashinja Tshisekedi ibyinshi n'ibisigisigi by'ibyo atasize akemuye. Iyo ajya kuba yarabikemuye n'ubundi ntabwo byari kuba biri mu bibazo birajwe cyangwa se byananiye Tshisekedi ari gushinjwa. Niba amasezerano yari yiswe y'amahoro n'umutekano yaramaze imyaka 18 ku butegetsi, yabuze iki ngo ashyire ayo mahoro n'umutekano bigaruke muri Repubulika Demokarasi ya Kongo? Kugeza ubwo noneho abamurwanyaga ubu ngubu yabiyunzeho kugira ngo arebe ko ijwi rye ryakumvikana. Biragaragaza yuko nyine abanyafurika uzajya uba agukoresha azajya kugaragura aho ashaka. Hanyuma hagati y'aba ngaba bari baragiranye amasezerano aho biragana he? Abagiranye amasezerano, kuko n'aya masezerano mbona nubwo bitwa ko ari bo bayagiranye ariko sa yabo, nubwo byitwa ko ari bo bayagiranye yego sa yabo, kuko uwatumye Tshisekedi ngo aze ajye kugirana amasezerano avuye aho wari uvuze. Ntekereza ko atari we wibwirije cyangwa Kabila yafashe telefone ngo amuhamagare mu Bubiligi ngo ngwino uve mu byo wakoraguze hano tugirana amasezerano. Kandi wari uvuze wa Monisco. Urumva wa Monisco nyine aho yabahurije handi hambere James Squano uyu nguri hariya muri Kongo. Yego na Tshisekedi pera gihari. Yego mu gihe uwamuhuje aho ngaho azabona ko ibyo yaramukenyeneyemo bitagezweho cyangwa se akabona ko hari uwakora ibirenze bye, nibwo umugenga wa byose niwe urukibakoreshwa ashaka. Aho kuvuga ngo Kabila ngo yarwanyira yagize ate, ibyo ngibyo byose na Amerika nta burengerazuba. Ubwo se Kongo hari yatewe imirwi ni bino bihugu byose bikomeye ku isi. Ntabwo waza rero utari mu nyungu zabyo, aho isi igeze uyu munsi biragoye. So nta ngaruka biri bugire gushyira hanze aya mabanga, kwiyambika ubusa kugira gute? Aya nta ngaruka nazo, kuko n'ubundi wenda ibyo yavuze nuko yaduhishuriye wenda mu ibindi bumvikanye ngingo akazi n'amasezerano tukayabona na kopi, ariko ikiriho nuko n'ubundi kwiyambika ubusa ko yaramaze kwiyambika ubusa. Ingaruka zo n'ubundi ntekereza ko nta ngaruka zaza muri Kongo zirenze ziri kuba y'ubu ngubu. Kera twigaga ngo consequence negative na consequence positive. Iziri positive zo ziraza kubizihe kubakurikiye ikiganiro. Iziri positive se ku banyekongo urimo urabona byinshi kuruta ibyiza. Kubera yuko abanyekongo benshi bahita babona ko ari we bagurishije ibyo baba bari mu uyu munsi. Nubwo yayoboye iyo myaka yose n'iki, ariko akaba ari we wabarabaye umugambanyi. Ni gute uri gushinja umuntu ngo ntiyakoze ibi n'ibi ari we wamuzanye ukamuha ubutegetsi? Niba kuko wari ufite ijambo ryo kumuha ubutegetsi, ari we bategetse kumuha ubwo butegetsi. Martin Fayulu abantu barabizi yuko ari we watsinze amatora 2018 9. Ubu niwe wakagombye kuba yarayoboye iriya manda. Tshisekedi yari yaherekeje abo bari kumwe wa gatatu. Urumva Corneille Nangaa wari perezida wa komisiyo y'amatora, ubu ngubu no muhuza bikorwa w'ihuriro AFC 23. Naho aho umwe anyuza undamu hanyuza umuriro. Nangaa yarari mu butegetsi bwa Kabila ayoboye na komisiyo y'igihugu y'amatora. Ubu ngubu nawe yamaze gukatirwa urwo gupfa, imitungo ye yarafatiriwe. Bivuze ngo uraza gusanga ibyo kuvuga ngo ibyiza muri aya ngawa uri kubona wenda ikiza ku banyafurika wavuga muri rusange atari n'abanyekongo gusa, no kumenya uko ibintu bigenda no guhumuka. Nicyo twakibumbi ikiza twakibumbira muri ibyo ngibyo. Guhumuka ukamenya uko ibintu biba muri iyi si tubamo y'ikinyoma. Harya rutangarwamo ukavuga ngo nuguhonoka, ngo duhonoke. Yego wakoze cyane, reka dusoreza hakarema. Wakoze cyane nawe Kanijabo. Mwakoze namwe abari badukurikiye, tubifurize gukomeza kumererwa neza.